Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel umkhanya kude TV bafowethu. Inkulu ke indaba ke la bafowethu sizokhuluma ke nje bafowethu ngezinto ezithinta umculo kaMaskandi. Uzokhumbula ukuthi ke kunamaciko ke la bafowethu sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana eqophisana ngokuthi enakhona othathe ingoma yomunye. Cha bafowethu subenzile ubulungisa siwaxhumile amaciko njengoba thina siyazi ukuthi ke siyangena ke emaphejini abaculi sikhulume nabo makuthi kukhona inkinga. Cha bafowethu ayikho efuna ukugobha uphondo. Kufanele ngikusho lokho. Iciko ke laba bafowethu belikhale ngengoma yalo ibelithi ingoma yakhe intshontshiwe ithathiwe okanye igawuliwe. Umfana wamanzi maso okuthiwa mcwecwe uthi ingoma yakhe ithathwe ikoloto likabafanyana ya le yansizwa insizwa ke siyaziwa kakhulu ke nayo la endimeni ethe kunyamalala ke yaphinde yabuya ithe mayibuya ke isenze prom ibingakaphumi nealbum akaphumi nealbum ibingakaphumi album kuse-CD promo thema semthindo washo ukuthi haya senze ne-CD cover khona inkinga ethathe ukumbamba kodwa ke usakhiphe i-cover. Ukutrenda kwale EP promo ile CD promo ke bafowethu igcine kushuthi isifika komunye artist lezo sengazothi khona ke ingoma yakhe. Abaculi ngithema ngelithinta ikoloto ke laseliphawula lasho ukuthi hayi no ingoma leyona ligawulanga liyazi dala engomeni kaBig Zulu. Angizukuchaza kodwa mina kakhulu ake ulalele nansi clip. Le clip lena iclip yekoloto sikhuluma nalo. Awubambela. Buza lelo artist kazelo ubanike yaziwaphi futhi lelo artist because anginayo ingoma nekhuluma ngeX yami nengoma ekhuluma ngetype yami ekhuluma ngeX yami anginayo engifake epage lami clip ikhuluma ngetype yami yabo okuyingoma engayithathela kwingoma Afro pop ngifaka Maskandi into ebiyenziwa ke iqhawe lami umjikelo role model yami benako ukuthi kwi-album yakhe kube nengoma akazoyishisela kwi-Afro pop ayibuyise kuMaskandi. Leyo ngoma leyo ayingakhulumi ngetype yami ekhuluma ngecrush yami mina ngikhulume ngetype yami ekaBig Zulu cabanga ukuthi ichorus lapha ishaya umqumbiyazi banike lelo hlathi lelo manje lithi ngithatha ingoma yayo. Uyayizwela ke mbukelo wami ibeef imi kanjena ke okumele ke sidle namhlanje bese kuthi ke sema sesikhuluma ke nensizwa ke yaphansi ke le ejozini umcwecwe nayo iphawule kanjena ke mhlaba wonke jikelele nibingelela umcwecwe mfoka siyaya khona phansi le ejozini sigodini sasemkhonjeni. Cha msakazi ngithi angize la kuwe njengoba wazi ke msakazi ukuthi kugawulwe ingoma yami so yagawulwa ngelinye ivukane nje engingalazi nami ngizwe ngoba sekufanele ukuthi ngaze ngalo ngitshelwa ngabantu abathi ikoloto angazani nakoloto ke mina ukuthi ikoloto makuthini angilazi. So msakazi uma ngithi ngiyalifonela ngesihle leli vukani leli hayi lengitshele likhuluma nje umathanda walo likhuluma ukuthi mina ngayigarola ko Big Zulu ingoma cha sengiyabuka ukuthi ayi uphambanisile ngoba mina ubhala kwami kwengoma ngangayazi ngisho nale ngoma kaBig Zulu kwaba ukuthi iqondana isicu mhlambe yena engineshow ukuthi ngiyamuzwa ke mayithi yena ucula ushuni kamjikjelwa ngiyazazi insizwe icula ushuni kamjikjelwa mina angaze ngidibane nento ekuthiwa ikoloto ngiyaqala kodwa ke ngoba iyasho lensizwe ukuthi hayi ngifuna ukutrenda ngayo ngifuna ukunakwa angiyazi mina mfowethu endimeni angiyazi manga uma ngathi ngifuna ukutrenda ngayo kanjani angazi ngisho ku YouTube ukuthi iubani kanjani angazi ithi ko Facebook kukhulunywa ngayo left and right kodwa angaze ngize ngibone kukhulunywa ngayo cha ngizothi umkhanya kude TV
ngiliyeke leli vukana ngoba lifuna ukuvuka ngami. Lifuna ukuvuka, ngiyabona ukuthi indlela elenza ngayo lifuna ukuvuka, kodwa ke iqiniso lithi insizwa mayize emculweni ayazi ukuthi izeleni, futhi ke angiyesabe inselelo yayo lensizwa ukuthi ngoba icule eceleni nomculo, ukuba icula phakathi nendawo ngabe ngithi ayivele ingene ensimini siyilime le ndima sibone ukuthi siyofikaphi mina nayo, ngoba uma ngizwa nje ngathi hayi idonsa ngaphansi kwegeja, ngizothi ke cha, insizwa yakithi ikoloto, ngabonga kwabani isibongo nkunzi yami. Hayi kusukela manje mfowethu, ngoba ngiyabona ukuthi mina ngizame ukukufonela ngobuhle, sixoxe lento silungise, wabaleka ukukhuluma nefoni wangitshela ukuthi unentombi. Ekseni usozothi ngingakufoneli, angikwazi ukuthi lo ntombi esihambile noma wesabile ukukhuluma nami. Cha, insizwa kwethu ugqoke i-abit akusho ukuthi umculi, ungayigqoka i-abit ufaniselane nabanye abantu. Bafowethu umcwecwe naye ebeka esho ukuthi ke uphatheka kanjani ngengoma yakhe. Sikhuluma nawo ama-artist bafowethu, asiqondile ukuthi siqhatha ama-artist but siyabheka nje ezinye izinto esuke ikhulunywe kulenzo zokuxhumana. Insizwa lezi ezaziwayo emculweni azazani zona ngazodwa, but ke kunalento leyo ukuthi enakhona ongaboni kahle ingoma ukuthi ingoma yakhe mhlawumbe ithathwe ngelinye artist, njengoba echaza nje naye umfowethu ngasekuqaleni ukuthi ingoma yakhe yena ingoma isuselaphi. Lo omunye ke umfowethu lo umcwecwe nawe yasho ukuthi yena ubengayazi ingoma ukuthi ngiyaka Big Zulu, ngoba ekuveza umfowethu ukuthi ngiyaka Big Zulu. Bafowethu mina ngifisa ukuzwa uvo lwakho lapho ngasekhaya uma uke wayizwa le ngoma, ngizokufakela yona ke la kwi-comment yethu yokuqala, ngizwe wena ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ubona ukuthi lezi ngoma ziyafana yini, noma mawazi ingoma ka Big Zulu kukhona yini mhlambe okufanayo mayelana nalezi ngoma. Ngizofaka ingoma yaka Mcwecwe ngasekuqaleni bese ngifaka ke amaloma amnandi lawa akhishwe ulokhozana akhishwe ikolota. Bafowethu ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ungakhohlwa ngena kwi-comment yethu yokuqala ke bese ngizwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude, sithi siyabonga, siyacela wenza okulungile ke ucinezela subscribe ucinzene ebhele ukuze uzohlezi usithola njalo masiposta ivideo entsha. Siyi-channel, siyabonga.